mbere ntaratangira muzi impamvu baza batwika abatesi ni ibintu bimwe tutabasha kuresistinga kiri izuba umushumba amaze kubivuga ntabwo ari ikintu gikomeye cyane mu materaniro mwambaye ingofero mukabona yuko muzikuraho mugapfa ubwo ni ubutesi amateraniro mugomba kuyubahiriza abandi bari muri iriya misozi izuba baribaho ijoro n'amanywa umwaka ugashira undi ugashira bari mu mbeho bari ku zuba bataryama ijoro n'amanywa ariko mukumva wokuramwo ingofero kumva wopfa muza mwubaha guha amateraniro kuko nibyo bibabereye abantu bigire hino mwumve mwaje gutunamo jewe uhagaze hano kubabwira ubuhamya buto sintinda kubera yuko nyine abantu batubasha kwihangana mbanje gutanga pore ubwoko bwose abari ahangaha n'abari hanze mu mahanga n'abari mu gihugu kubwo kubura imyitwarire zacu twabuze abantu b'agaciro gakomeye ku bwoko turunamira guhera ku musirikari muto wahagurukanye n'ubwoko akavuga ngo ahari amagara ye kugira ngo mwe muri ahangaha mubone umudendezo mubone amahoro kugeza ku musirikari mukuru w'ikirenga ubwoko bwacu ari we generali Mushya namenyanye nawe 1994 twaje gutandukanaho twe tuja mu bindi nabo baja mu bindi twongeye kandi guhura 96 muri Kongo iyo byose yaranzwe n'ubutwari budasanzwe muza mwumva witwara twongeye kandi kubonana 98 ubwo bari bafungiwe Bukavu twabakuyemo iyo mpirimbanyi y'amahoro yaje kugera Uvira hariya mu Gasenga araraswa ku buryo twari tuzi ubuzima bwe burarangiye ku buryo atarazi niyari ariko Imana yongeye kandi kumugaba nyuma twaje kubana henshi muri ya misozi 94 95 96 kugeza 98 99 yabaye itwari idasanzwe mu bwoko bwacu kandi yose yabikoraga akabikora anasenga mu by'ukuri intambara zongeye kandi kuba muri iriya misozi nababwiye kuko ndatinda cyane kubera yuko abantu bateraniye ahangaha basa n'abarambiwe bamwe barahagaze n'abicaye nabo ko baratwikwa n'izuba ariko kibabaza cyane hanyuma 2029 twaje guhurira Bujumbura nawe mvuye hano kubera ko nari mfite umutwaro ukomeye cyane 2019 twaje guhurira nawe Bujumbura usanje naje kumusiga ndambuka kuko hari abasore bari basa n'abakwamiye hariya kundo mu Rurambo maze kugera kuri Gatobwe
abanyambukije baramubwiye ati uca muri iriya nzira, arahakana. Mubona inzira yaciyemo ni inzira nanone igoye cyane y'ubwitange budasanzwe. Umuntu wari utuye Walikale mubonye inzira yaciyemo kugira ngo aseruke muri ya misozi ni ibintu bidasanzwe. Yambukiye mu kindi gihugu cy'ibituranyi na Kongo, yaranyuze aha muri yakoze sikari aseruka i Bujumbura, aca kuri uriya mupaka mu bintu by'ubwitange bw'uri umuntu wese atokora hano, kubera yuko yari inzira igoye. Ahantu naciye n'abasore bamwe bari aha ngaha, abasore bari kumwe nawe, yatanze kugera Muramvya, kubera yuko rwari urugenzi rwo kugenda ijoro rimwe, ariko kubera yuko hari ibikwazo bikomeye mu nzira bari bateze, jena nahageze amajoro 2 n'iminsi 2 kugira ngo ngere ku Muramvya ku bantu bahazi. Kandi izo zose twakoraga ni wa muhamagaro wari uturimo. Mu by'ukuri tumaze guhura nawe twahuye mu bihe bigoye cyane. Hari inama nyinshi twakomeje duhumuriza abaturage tubabwira ngo bahumure, twaje kubatabara, ariko bareba uburyo twaje kumurantegera bakabona ari ibihe, bakabona bitoshoboka. Twakomeje dusenga Imana kuko yarabindushaga cyane. Ndibuka ibihe 2 twagiye ahantu turiherera turara mu gihuruje nawe n'abayumbe yo kumuramza, yarasengaga ijoro agatangira saa 4 akageza mu gitondo, amasaha 6 yose apfukamye ari masenga, ku buryo yari afite imbaraga zidasanzwe, zaba imbaraga z'umubiri, zaba imbaraga z'umutima, zaba imbaraga zo gukunda ubwoko. Yarusha arambwira ngo nta kindi kintu cyamubabaje mu buzima ngo cyatumaga arira ari Walikale. Yari akayubwira ati rero wo mu generali, akamubwira ngo nzangira ndirira ubwoko bwacu buri mu bibazo. Umujenerali yarushaga akamufasha nawe. Bukeye amaze kugera hariya yaramuhamagaye aramubwira kuko yarenze imisozi. Uwo mujenerali aramubwira ngo Imana izobane nawe. Mu by'ukuri uriya mugabo ubutwari nagiye mubonana ku rugamba, dutabarana nawe, dutabarukana nawe, kandi dufite ibikoresho bike. Twari dufite hari ikibando na kimwe twari dufite inkoni gusa, kugira ngo murazumva ibyo twari dufite. Ariko akankomeza akambwira ngo humura, tuzogera igihe tuzobona n'ibibando bikabura ababitwara. Ubwo ni ubwitange budasanzwe. Aho hantu ndibuka amasezerano nagiranye nawe cy'inshuti yanjye ku mutima. Yarambwiye ngo dukorane isezerano turahitwa kuwa Masaka, zari tariki 18 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'2020. Arambwira ngo dukorane isezerano rivuga ngo cyakagira uzahemukira undi cyangwa ngo atererane uwundi. Twakoranye isezerano, turangije dufatikanya amaboko twembi, turavuga ngo rino sezerano rihagarare hagati yacu, Imana irirebe, cyakagira umuntu uzohemukira undi cyangwa ngo atererane uwundi. Dufatana amaboko turasenga, tubwira Imana ngo iri sezerano rizohore rihamye ibihe byose. N'ubu iryo sezerano ndarizirikana. Twaje gutegura kugaba ibitero muco hagati, Imana yajanye natwe.
tukiri aho ngaho ku Murambo twagabweho ibitero byinshi mu bushobozi buke, nageze aho nkamufata nkamubwira ngo tureke kwiyahura urugamba rutarakomera, akambwira ngo ya twerekera inyuma abaturage barabona kuko nta butabazi bwacu ntacyo twaje gukora, ariko yegera nyumvira inshuro nyinshi tugasa n'abasubiye inyuma nyine ku buryo bwa strategy na tactique. Murangane twaje gutegura kugaba ibitero mu cyo hagati, kuriya mumubona ni umuntu yagiraga urukundo akagira urwenya akagira ibyishimo akagira igikundiro akagira n'igitinyiro, kubera yuko yari ari ku ubuntu bw'Imana. Ahitwa mu Rugarika imihana y'abariya bene wacu bashutswe n'abanyepolitike babi twabaguye igitumo kuri mu minota 45 gusa imihana yose byari bikomeye cyane, ariko twaje kuhafatira abagore abamama babanyindu n'abapfurero n'abana babo ikanisa gacagate, kubera ko ari umuntu w'impuhwe. Twe twaravuze ngo kitwokora k'ibyo abagabo babo bakoze kubw'imbabazi ziwe, abo bantu bose twarabarekuye n'abana babo baragenda baja muri Monisco hariya mu Bijombo. Bagezeyo abapfurero baraduhamagaye mu byombo byabo, abamayimayi baravuga ngo kubera yuko mutatwicanye n'abagore bacu twicane n'urubyaro rwacu abana bacu mukabarekura bakaza bakatugeraho, ngo turabizi neza kuko ino ntambara muzayitsinda. Mukomere Imana amashyi. Mu by'ukuri niko byagenze, baravuga ngo urugamba muzadutsinda, ngo turabizi neza, bakaza baduhanurira kandi ibyo ngibyo twarabibonye. Twaje kugera mu Kamombo, Jenerali mu Kamombo ibo bari kuri Nyamara, twaje kugabwaho igitero n'abamayimayi na Red Tabara, batera ahitwa Kanyura, arampamagara arambaza ngo abo ni bande. Ngerageza guhamagara mubwira kuko ari uko bimeze. Hari saa 11 zo mu rukerera twarahagurutse tugerageza kubitanga, ariko biza kunanirana. Iyo ntambara niyo naje kurasirwamo, badasa amasasu ahinguranya umutwe, aratambuka nikubita hasi, sinamenye ibindi byakurikiye. Adu yaraje atugeraho yishe abasore bacu, ariko Imana cy'igihugu bwagiye ko kugaruka, n'igihe nariko manuka nabwiye Imana ndayibwira ngo nikorere uruzitiro umwanzi ntambona. Imana iranyemerera, niyo mpamvu mpagaze imbere yanyu hano ndi mu Rwanda. Yanyuraga imbere n'inyuma ariko ntiyigeze ambona. Adu yarahafata yirwa kuri uwo musozi, narashwe sizeri n'iminota mike. Afande Makarika ari ruguru, uko yarambwiye ngo yibutse rya sezerano twagiranye, aravuga ngo ngomba guhaguruka njyenyine kakugeraho, nimba warangije kagushingura cyangwa nimba wakomeretse kakwikorera. Byari ibihe bikomeye ku buryo abantu benshi bariko batinya kugera kuri uwo musozi nari ndiho, ariko iwe na marehemu kapiteni umusore bazamukanye imisozi wa Gafinda n'ubu warangizanye nawe nagiye kubona mbona bangezeho,
bakora ibishoboka byose baranyikorera kuko nta buzima nari mfite, bangeza aho bari bari. Ubutwari bw'uriya mugabo sinobuvuga ngo muhetse. Mu by'ukuri kubera yuko uri inyuma nabaje kuvuga amagambo menshi, yanshakiye inzira kubera yuko cyari igihe cya korona kigoye, anshakira inzira muri plene, nanyuze ahantu hakomeye cyane, nanyuze ku mabariyeri y'abakatanyama kandi bari banzi cyane kubera imirimo nagiye nkora hariya. Abantu benshi baranzi igihugu cyose, ariko Imana igihe nipisha kuri izo nzira nagiye ncamo, seruka mu Burundi mbura indege kuko nta ndege n'imwe yagwaga muri Bujumbura, byabaye ngombwa kuko nca Tanzania, seruka arimo akurikirana buri umunota ampamagara, bimeze gute bimeze gute. Shitse aha ngaha nabwo yakomeje akurikirana ubuzima bwanje, ariko ije dutandukana nje nawe yarambwiye ngo turimo dusezerana, arambwira ngo wibuke isezerano twagiranye nawe hariya ku Murambi, ugende nimba upfuye umugore wawe n'abana bawe, umugore wawe azoba umupfakazi wanje, abana bawe bazoba imfubyi zanje. Nimba ayo maso yawe ijisho rikize ukabona imbaraga, uzagaruka, kandi nibinanirana uzoguma aho ngaho ariko uzibuka isezerano. Twaganira amagambo asa nkaho ari gusezera, ariko Imana yari yaraduhishe ntiyatubwira uko azagenda. Ariko igihe joro twaganiriye amagambo niyo nshaka kubabwira. Arambwira ngo narakubwiye kuko Goma izafatwa, kugira ko Bukavu bazoyinjiramo nta masasu. Ngo se tubabibonye? Ndamubwira ngo narabibonye. Sinakubwiye kuko intambara nigera muri plene ngo tuzaze turerete ku misozi ya Kirungu turimo tureba uko urugamba rurimo rugenda. Ndamubwira ngo nibyo. Arambwira ngo cyagiye kirageze, intambara igeze muri plene, tangira witegure. Nzi imirimo murimo mukoraho muri Kenya, inzu ubutwari bwanyu, komera ushikama, ntimugakuka imitima n'abagabo b'iburaburyo batagira umutima. Bariya bose bariya ni abacu. Genda ukomere ushikame, ukangurire wowe na bagenzi bawe n'abandi bose muce muri ibi bihugu, uhereye aho muri Kenya, mukangurire abasaza bacu, abakecuru bacu, abagabo b'abanyamurenge, abamama b'abanyamurenge, abasore b'abanyamurenge, inkumi z'abanyamurenge, mubakangurire batahe kuko ubuhungiro ntacyo bumaze. Ubwo buhungiro buzabagira imbwa. Mubakangurire batahe. Ko murantegera? Batahe ejo tutazokomeza kubika itutsi mu mahanga. Akomeza abwira amagambo nk'aya, ambwira ko Bukavu yafashwe na Goma, ariko abantu bacu bicaye muri ibyo bihugu. Abo ngabo nibo bazotangira kandi gutera induru hariya ngo twabonye imirimo. Abenshi bahunze kubera gutotezwa. Ubwira abantu batahe. Hari amalisite twari twanditse y'abantu tubiheza chairman gategeko ngo bicishe mu mashini murimo abanyamurenge bahano bari hano muri Kenya. Nubwo tutagerageje abantu bose, arambwira ngo mwongere kandi mwandike
buri umuntu mwandike experience y'umuntu imirimo yakoze n'ibyo yigiye kugira ngo abantu bashakirwe imirimo ubwoko bwacu bubone imyanya myiza muri kiriya gihugu. N'ayo magambo twavuganye nabo ngo haje kuba nko mu masaha 3 usanga yakandikiye amamesaje yongera kunyibutsa uribuka amagambo twari tuvuganye nijoro, mukangurira abantu, mukangurira urwo rubyiruko, iriya misozi, iyi misozi y'Umurenge ikeneye amaboko y'abana b'Abanyamurenge, mubakangurire batahe igihe n'iki. None nkaba mboneyeho umwanya wo gukangurira ubwoko bwose ngo buhaguruke mutahe muri gakondo yanyu, mutahe muje kubaka igihugu cyawe. Abahanze amaso kuri we iriya ni imigambi abazungu bacuze kugira ngo badukorere deportation, bakure ubwoko bwacu muri iriya misozi kugira ngo bazobone ukuntu bimba ziriya zahabu twe tutarabona, bazitware nta bantu babasagarira. None iyo mesaje nshatse kuyibagezaho ngo abantu bahaguruke, abantu bahaguruke. Iwacu ni heza, ubwoko bwacu mushikame, n'abariya bose twita n'abana bose ni abacu. Nitwa twemye tuzana amacakubiri, ariko n'abariya bazana amacakubiri turabizi neza neza ko twese umunsi umwe tuzaba umuntu, kandi n'ubu ngubu turi umuntu. Abandangiza kuvuga ngo ubwoko bwose mwihangane kubura abantu muri ibi bihe by'intambara, baba abasirikari, baba abasivili, barimo n'abandi bavuye muri leta, barimo na Colonel Mukarayi. Jewe yari inshuti yanjye cyane, ku bantu batuye i Bukavu barabizi. Turavuze ngo ubwoko bwose mukomere, ejo hariho ubutsinzi. Mukomere Imana amashyi. Ejo tuzogera ku ntsinzi, kandi intsinzi yatangiye kuboneka. Mureke gucika intege, muhaguruke, ikivi yatangiye tuzacuza. Hari interuro dukunda kuvuga ngo la lutte continue, bisobanura ngo intego yacu irakomeje, ntiducitse intege. Kuri bariya bose bazi ngo ko turarira cyangwa bavuga ngo wawi, twebwe ntiducitse intege, turakomeye, turashikamye, kuko intego tuyirimo kandi tuzayigeraho. Tukaba turangiza shimira abantu bose bitabiriye iki cyicaro. Iki ni kigaragaza ubumwe, iki kiragaragaza ubumwe bw'Abanyamurenge. Iki kintu muzagikomeza. Dushimira ba bishop baranga, ba pote, amarevera arahanga, abapasiteri n'abandi bose barimo na baciramani wacu. Turangajwe imbere n'abantu bose birimo bakomeje gukora. Turashimira abantu bose batanga imisanzu, baba agaciro, n'ubu mwongera imbaraga, kuko uru rugamba tugeze hagati tugiye kurangiza. Turasaba abantu bose kwa utaratibu muhaguruke umunota uzo twarizo. Murakoze.
mwicare. Hari akantu kamwe ntoba kuri aya mazabaho yateguwe hano Gidurayi ntayavuze. Twaje muri iyi migi ariko witegereza umuntu comportement ze mu muji, witegereza abantu gusa ko bakora mu makanisa no mu makwe. Nagerageje kubibwira unit of church, ndababwira ngo bagerageze, nabibwiye n'abapasiteri muruzi kuri muri kudukoza isoni, aho abapasiteri barinda kubinginga muri muceceke ni muceceke, mugomba kuba mu miji mugasirimuka mukaza mwiyubaha amateraniro mukari ku rusaku. Igihe muzogera mu gihugu muzabe modele, bazavuge ngo abantu bavuye muri Kenya bafite ibindi bize cyakuza. Murakoze. Harakabaho umunyamurenge, harakabaho twirwaneho, harakabaho ubwoko bwacu bugira amahoro. Intego izakomeza. La lutte continue, à lutte continue.